helai room hi asiam chu kan zo to a rong hnoi le han ti vel kha langaya rong hnoi ti lo chu asiam hrim chu kan zo to mo chuan heti lai a hianin room pakhat closet kan siam le do na ni helai hian azau lu tuk lova helai hian mo closet sliding door kan chuan hei bathroom ani a hei ka man ruwa then khat te ni hloma chuanin helai room hi chuan khoi tur hi tam vak lo hmela helai hi closet de ngor hi mai the ni helai vela te chuan engemaw te chu kan siam mai the a here don ne hi ka vo in na nia tiana kala hemi hi azim deuh hle ka wangin helama che hen kor khaina kal do na hi in chi som por chawani wang khanin kor hangar khai hun han tlai vel thang karon o do na chumi na wang chon helam sai ta chaw hian hangar kha kada do na hangar kor khaina kha panga vel helama hian an rem do na chon heti lai hi drawer pathum chawanga chon ta han kor khe na vel thil khe na vel ani do na chon hi tin chi som ni ta adang tlang ka te bial le do na adang aya ka ti lor na chan chu ke kor ang lo na kha ke kor khai na kha drawer kha tin chi som pariat ani wang khan ti po kha ngai thina a chan chu phekhata pathum chhotir kha am duwa ain ren de ule ka wang khan tengen kan pi ta ani chuan tla hian ke kor khe khai na kha a phenga pahni a omanga tlai chu chhor pa ngai ang khan ni do na chuan helai hi phekhuk da na helai vel thlung hian ani amo a teng kha hai ko voin na kan ni leng na ni thum vela jong zong mai thei ni asan zong hi fit riat ani ta sliding door tur kha ani bokani du tok le patang